Kekunhun ki Samla Pule na ki affiliated college ke North Eastern Hill University NEHU haka khat pratre unai luar arja arpusa kala Seng no da ka Students Union of NEHU affiliated colleges khnang ban pen khlan ya ka kunhun haka jing trai kam na ka banta ka jingdan kam ki Samla Pule. Ketika kunhun ki Samla Pule ne ka Students Union of NEHU affiliated colleges ka kunthop ya ki Samla Pule ka Shillong College, ka Synod College, ka Sankardev College bat ka Atiar Eastern College, bat ki Samla Pule ki bala penyasok bat ka Union ki don kumbashispa iwe ngut. Kadi ka kunhun kala jet ru ya ki nongkit kam gi ban pentelon ya ka Union gi ba kunthop yo Samla ya trailang wardri na Shillong College kumu president, Samla Kevin Joshua Sun na Synod College kumu Vice President, Banjab Marwen na Sankardev College kumu Secretary, ka Samla Ken Corridor Marngar na Synod College kumu ka Assistant Secretary, ka Gail Darlins Im na Synod College kumu ka Finance Secretary, bat Ubadan Dor Marwen na Sankardev College kumu Treasurer na Lord Kiwede. Dangshan kani ka kunhun ha ka jingalam usamla yatray lang wajri kalalit mi siya ka office tray kam u Professor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor ka North Eastern Hill University NEHU pandawa panbet ya ka great marks jong ki Samla Pule ka postgraduate ki padang supas mentaw snam arja arpusaw bat ban ay poru tang arsngi ban ay ka Jubab ya ka jingdawa ki Samla. Henry, kumbakalong menta ka kunhun kampat yo sngoy ay nakalyang Vice Chancellor ka NEHU ban ay ka Jubab ya ki. Kumta ka kunhun kala simno da ka sin jam ban Seng no da ka Union bat panitre rengkat bat ka North Eastern Hill University Students Union NEHU su ban penlong ka jias lok haki sngi ban wan halor ke mat jing dawa ban penbet ya ka great marks jongki Samla Pule jong snam arja arpusaw. Habakran sikilat patay kubor usamla ya trailang uloong baka jing Seng ya ka Union hi ka de ka jing bom yo ya ka Jubab halor ka jing bom hon ya ka grading system baka NEHU ka ay ya ki Samla Pule jong snam araja arpusaw habayno jor ya ka grading ki Samla Pule jong snam araja arpulay. Yalum lang si sen kuki nong Pule jong ki affiliated colleges i don nadu ka Synod College nang tade ka Shillong College ka Sankardev College baka Atiar Eastern College. Hagani kadai singi ke bangi ngiwan bangi lumlang bangi don yakawe ke cumot kata kalong bangin form no daka students body jangi ni dan yaka ngialum tangkum ki nong Pule naki colleges ki bai affiliate bat katai ka NEHU ti hagani singi pade ni lumlang ni kalong bai bangin form yaka students body bangin trekam nang ni sekmat ni dan yaka kawe ke issue ka bangi sham kumangila de mi teng NEHU bangnya kendu yo Vice Chancellor kata kadi grading system ngi iya kani kapalong kapabu jing e ya kalawe jongi kinong Pule te hat ni ladap ya chakmat tenreng yo hat ko por bangi let chatai NEHU ngim badon ni students body students union ti ni don da ko ke sur kalong bangi nang pen klan ya kani jing dawa jongi ti nakataka daw ni lumlang ya baro ki para nong Pule jongi ni kini ki colleges ke bangi ya lumlang nyong git ki affiliated colleges ti bangi nang pen klan shu ya kini jing dawa jongi ya kini ka grading system bangi nyo ya jing pen kala halor kini ka grading nadu betu ke singi ngilabu ya kiti Vice Chancellor mdan ten rehadu mentangi i badang kenja sa kata kali air ngim yo semua Jubab na kaliang chung Vice Chancellor teden mar kata ngila ongro tu siba nyai por lamda dan ka ba kishim action nang tai tingya pan perkhat sedikit we kelenti den kata daru ngila ban ong ba ni form sundan daga ni union kena bangin perkhat pada di we kelenti kilat ki bakam klan bangin la pan job ye ka jinga kon ba ka ni jing tumo jongi lado pastangi mas pastangi ni ka jing ki ila ye kani ni ken met bakani kene hu kala ngila panong ba kala shunyo ben yangi ba ngila panong ba kamot bo yangi syakran ka ba support dok ndai lam dade kumta bale kam da khmi bania haba kaktu kisnam kila pentre kam da tu grading system bat kimyo i yakani ka jing kla jong kani ka grading system ka bangi ngiyo tyang ti kani ni shim bet ba kadai ka jing sha nyon ben yangi ka jing le bom hok ni sngoi la deba hatangi sungi la babi bangila enroll hakadi ka patch ka pamenta namap ni otiang yo kum grading system ka batamai ka bakla namo matangi dang form union min saya rengkat ru namar ba kidan ka NEHU su min saya rengkat ba NEHU su min
push ngin yat sakmat nagam ta kani ka issue khnang ba nginang perkhat suwa ke beri sinjam kalau ngin hap song perkhat nama mata ngirang form union tingin saya kundu biang ba ga NEHU su bangin ke gi sinjam kilat kilinti bangin le kamting nagam ta bangin job pe kani ka jinga khun ti niu i kani ba kadon sisa ka jingta ti hatu mata ngila banong bangi ya kani ka jinga khi jungi ni ya rengkat ti ndengi pade ngila banong kani ka union ngim kentup yekino hikai jungi ding nya bitangki students phila ban ya thobele mla ban pen kentup lang yekino hikai na maladak kino hikai kinya sim benta lang bat student atau pin thara kan lang ka baklain kata kadai ka baklan di baklan hendrai pade ka union ngilai kerteng ya ka daga students union tikin hikai kinam la bandal ta ngila banon ki kino hikai kindan pade da kiwai ki kanun chungki banyat sakmat ban akidan laga jong ka kanun laga association chungki ken hakani ka jelang jongi nama bagdi si bangi form ni pen scam sendan ya kani ka union jongi ya kerteng ya ka daga students union of NEHU affiliated colleges ti hakani ka singi ngila pen scam ru ikinong kitkam ni jet ikinong kitkam ngidon yo president vice president nangta secretary assistant secretary finance secretary treasurer but advisor ti ngila jet ru dei gidkhat banlong ki gidkhat ake executive committee kadadu mentangi don South League College Kyrwoh snowbangi kata kadeka Sankardev College ke Sinat College ke Shillong College berkacaita Eastern College atau kiwe college kim dan jumurai ban yatur lang bat pi ban let me saka se VC alor ka grading system ila banong kadi jing bom shai jongki hajing sha ka jing kunjok TNT having affiliated colleges kinu ki bladon ki MA program ki master degree program kata college ni persang ban kontak ki tendai kidon ki ba kongu ki ba ya menjur ban ya sakmat tendai dan pade ki ba kirandir kim tere ban ya de kata ke bangi nidon tangkuni Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya